kidam tang ahut handloom la pen textiles ahin pen stame woreng warsai bang paklang poniglo la pen hala bang so woreng warsai puthak stame ni li la bang so YouTube channel long upload elo la pen alitum stame thek pon long ik pota hailo la pen thek long lelang pul alitum la bang so video description long stame ni li hala bang so video link pi ek po dak dam pen alitum lang dam iktame la sipini la bang so handloom la pen textiles els de Karbi Anglong pen kapak lang pon woreng warsai APHUTHAK mate written test la pen Viva Voce test la bangso APHUTHAK sinali tum han pini la bangso video long nang than pachini pon ikpo la pen KARDOM mate details salam manali tum la bangso video alosi thekpon long ikpo la pen nali tum han kachuningri alam the bang la puelo nali tum jong la bangso YouTube channel na homri milang pute kachingon pen subscribe ikon la pen adung hes tame bela jandui hadas tame nali tum berpon ikdernon tangte non pathek pen la bangso awreng warsai APHUTHAK le lang pononang lapen chithan pononang lapen lason al kedam tang nili nali tumafan labang so awreng warsai APHUTHAK labang ke nang than pachini pon iglo mate nali tum thek pon long ikpo Government of the Assam Office of the Joint Director Handloom and Textile Hills diphu labang so APHUTHAK nili nali tum hanang than pachini pon iglo lapen hola so hur labang ke one post of junior assistant upon people lapen one post of cinema operator lapen 4 post of night chukidar lapen pion lahai huya post da paklang pon iglo la se pini bangke nilinali tumhan nang ke than ponji abangke lasan lo written test lapen viva voice test labang so adet sinili pini banali tumhanang than pachini pon ikpo komantua det si written test lapen Viva Voice test ke en ponjima labang so APHUTHAK nang li tumphan nang than pachini pon ikpo lapen da ke tok pondo there will be a written test for junior assistants lapen cinema operator labang ke general English subject bangke lapen general knowledge lapen mathematics apan stack 70% marks pipon polapen the qualified candidates in the written test cell will be called for Viva Voice test 30 marks and the people po lapen there will be Viva Voice test for the post of night chukidar dak 30 marks upon 30 marks and people equal night chukidar atum upon bangke lason lo lasipini bangke nili labang so APHUTHAK sinali tumpan nang than pachini pon ekpo lapen command tutu apor lapen komantua det lapen adim kunatma lahai hui writing test exam Viva Voice test kitok dam ning labang ke nili non nali tumpan pathek pen labang so video long nang than pachini pon ekpo lapen nali tum jong se labang so video dia ekthal labang so YouTube channel long nang komri milang pulte ke chinghon pen subscribe pon ikon tangte non pathek pen labang so handloom and textile hills diphu labang so Viva Voice test lapen written test a notification le lang pon lonang lapen chithan pon lonang lapen puthat na litum la screen long thek pon long thu ikpol abang ke notification alo lo Office of the Joint Director Handloom Textiles Hills diphu hin principal lang pon iglo lapen labang so notification paklang pon labang ke 28 September 2023 labang so ni sidak paklang pon iglo lapen labang so lo long ke tok bang lason lo it is for general information to all concerned applicants that the date of written test examination for the post of junior assistants lapen cinema operator respectively and the Viva Voice test for the grade 4 will be held on as a per program mentioned rasida kadukave grade 4 lapen junior assistants lapen cinema operator tumhan ka apply dun abang phu abang phi tumhan stame dak program mate labang so kitok niya dead a time dak bang pipon iglo la sote a time la pena tarik nili nali tum phana piklang pon ikpo mate na than pachini pon ikpo aprang sinali tum dak thek pon long ikpo junior assistants along ka apply dun abang phu abang phi tum labang ke 15 October 2023 and apor bang ke 10 am to 12 pm pen 10 am pen 12 pm an sidak jut ikpo la pen kipidam ning mate kitok dam ni adim labang ke Government Boys Higher Secondary School diphu labang sodim sinali tum dam iknang po labang ke adet la ke 15 la pen puthot dolang la cinema operator along ke apply mate ki jogdun abang pi tum la tum stami kitok dam nang ji adim labang ke ingsivet lo junior assistants la pen
cinema operator la tumhan ma ani sivet sta en pon po la pen a time apor stame a date stame ing sivet lo la pen kidam neng ziadim ke tokdam neng ziadim la ta ing sivet la government boys higher secondary school diphu la lo la pen grade 4 along ke apply dun night chukidar la pen pion alang litum stame dak grade 4 labang ke night chukidar ne pion la dak bang mention pon pe stame dak grade 4 lo labang ke 16 October si dak pipon po exam bang ke la pen roll number bang 1 pen cheng lok roll number 400 an lo la pen a time la bang ke 10 am to 4 pm an si a time pipon iglo exam a time bang ke la pen adim la bang ke office of the joint director handlooms and textiles hills diphu la bang so adim sin alitum dam ignang po la pen puthot dak number 4 long do thu iglang grade 4 la bang ta dak 17 lo 17 October 2023 adet bang ke la pen la dak bang ke 401 pen cheng lok dak 764 an roll number alang litum han bang ke dak 10 am to 4 pm anlo exam por ke la pen adim la bang ke ing sivet lo office of the joint director handloom and textiles hills diphu la bang so dim sinalitum dampen tokdam ignang po mate humri dam ignang po ya lo join junior assistant la tumang 15 apen 15 October 2023 la pen cinema operator la tumta 15 October 2023 adet bangke apen ki tokdam neng ziadim la pangke government boys higher secondary school la pen grade 4 atuma bangke 16 la pen 17 lo October 2023 la pen kedam neng ji mate ki tokdam neng ziadim la bangke office of the joint director handloom and textiles hills diphu labang sodium sinalitum dampen humri dam ignang po la penali tum labang so exam ki pidunji ahot written test la pen Viva Voce test nalitum ki tokdam ji ahot labang ke nalitum admit card bangke kinang so dolas labang so admit card labang ke nalitum konat silongi ma pulote nalitum dakki tokpon thek pon long ikpo labang sodim nili nalitum hanan piklang pon ikpo sodium nalitum kitok theklangi. In this connection, the applicant who have applied for the above mentioned post may collect admit card from the office of Joint Director Handloom and Textiles Hills Diphu from 5 October during office hour. Lasi office atay mahod nalitum dam si admit card bangke chingthum dam iknang po 5 October pen 5 October pen la pen last date banda pipon pen la se 5 October aprang stamina ni tum dam pen admit card bang ching thum dam ego adim la bang ke joint director handloom and textiles hills diphu sinani tum dam igna pu west Karbi Anglong sor le apply stame tum diphu dam si la bang so admit card nali tum ching thum dam igna po la pen exam a date la pen a time pen adim stame dak pipon iglo nali tum la bang so lo long thek pon long ikpo la pen nilia mustana than pachini pon iglo la pen la da ke tok pon bang ke la an chot lo la sinali tum jong si jogdun la bang so awering war sailong jogdun pulte nali tum jong si exam ke tok dun jining hang pulte nali tum dam pen admit card ing thum dam ikon la pen la bang so date apor a time a hot nali tum dam pen exam bang e pidun ikon la si pinia video long bang ni la short notification mate short information nali tum hanan ki wan pi bang la an chot lo nili si la bang so awering war sai puthak stame advertisement la bang ke nili stame paklang dun iglo YouTube channel lo la si puthot la written exam la pen Viva Voce test la bang so aputhak stame pini nali tum pan nili na wan pi bang ke la an chot lo tangte do me thak me ka du ka ve la bang so YouTube channel long kelangara do an pan stame nili hen pen kardom to change